Namhlanje futhi nakhona ngizonibingelela abukela abakhona emakhaya. Ngiyajabula ukuthi siyabambisana kakhulu lapha kule channel yami ka-YouTube channel. Le YouTube endala ebhalwe DR sengiyekelile nabantu abangiphatha kabi kuyo bazama ukuyihacka. Sengingenele ebhokisi umthandazo lami ngitshele nabanye futhi. Zimbabwe, Swaziland, Botswana, UK, America, yonke indawo okamazwe eSouth Africa. Uyayibingelela umthandazo ukuthi namhlanje unjani, ulele njani, injani impilo, injani inhlungu emzimbeni, injani inkinga ekhona ama-relationship, kunjani ukuhlupheka, kunjani ukusokola, ukathola umsebenzi, ukuphela kwemali ezandleni, ukuphupha kabi, ukuhlubezeka emoyeni, mhlawumbe wareshwa, mhlawumbe usejele ngaphandle kuzathushwa into ongayazi, ucoshiwe emsebenzini, ucoshiwe into ongayazi, ucoshiswe ngomunye umuntu. Izinkinga engibuzo nje inkinga lezi kanjalo zikuphethe njani wena? Kodwa njengamanje zawukhuleka lezi nkinga zikhweshe kuwe empilweni yakho. Egameni lakho Jehova namandla ukulaphakade emongcweni ngabukela abakhona emakhaya abakhulisa njengamanje ey'nkingeni ababhekene nazo njengoba babuka le channel. Ngicela ukuthi la mandla kaNkulunkulu angene kimi, angene ngaphakathi kombukelo okhona ekhaya, ushintshe into zakhe ezingikhuleka ezingithandaza, ayibone angumuntu osala imali kusasa, ayibone sasebenza, ayibone sashadile, ayibone anemoto, ayibone anomuzi, ayibone aphilisa abantu, ayibone aphile abaney'thunywa zihlambuluke, baphiliseke egameni likaJesu Kristu, babiyele emasikweni, baphahlele amadlozi, bathembele uNkulunkulu uzabe bese ziyakhanya egameni likaJesu Kristu phakade. Haleluya. Ubuyele khona ekhaya bakhona iphutha lowalenza kanti wasawucolile uzawuphumelela. Yekele indaba zabantu, bayekele abantu bathini abantu bakuthande bonke yona imali. Okufisile kuzakwenzeka, nofuna kwenzeke kuzakwenzeka futhi nakho. Ungakopi into enziwa ngomunye umuntu ubenza beyenzeka kuyo leyo nto leyo, ngoba uNkulunkulu kunekwakho akubekele kona. Ofisa impilo ephilwa ngomunye umuntu izokucaka, thandaza, ubike emadlozini, uzawukhanya yonke into oyifunayo emhlabeni. Mina I promise you, le ngisho ngiyakwenza kwenzeka. Please subscribe my channel, utshele nabanye basubscribe my channel. Noma ngathiwa babukela bakhona emakhaya sengiphethe amamiliyoni, amabhiliyoni, angisoze ngayekela ukukhuluma iqiniso ka-YouTube, angisoze ngayekela ukunithandazisa ngoba thina abanye abantu esiney'phiwe singaba nemali ukuthi aphatha nje i-wallet iyacumbacumba kancane kuyibona ngathi semkhulu asamazi omunye umuntu. Cha, babukela bakhona emakhaya ngicela sibambisane, angifisi ukunilahla, ngiyakwazi angikwazi, ngingumuntu ngabantu. Unabantu abakhona emakhaya ababuka i-channel yami abangazi but bayangisapota. Kathi uNkulunkulu akahambela kubo, ngicela kukhanye futhi baphuphe, babonise ubusuku, babone ukuthi ngiyabakhulekela futhi angidlali ngabo, angincenga usizo lwabo, but ngifuna uNkulunkulu abakhanyisele. Ngifuna nibone ukuthi basekhona abantu abafana nami abasaphila impilo yakudala iphila kokhokho omkhulu, basekhona abantu abaphilisayo ngokweciniso abangabathandazi abasenza ngamakhandlela la kabazi. Nkosi ibusise emkhulu okhona ekhaya. Goodbye, I love you.